Hagini kisngi nakaliang juga sorkar Assam ka Balakam trai ka blok 1 bat ka blok 2 halur kate kamat menteri rangba jongka Assam Uhimanta Bishwa Sharma ulakren shai bu unbu no da ka battalion ka bane shirta haTapat la nila palang bat ula penti kenaru baka Assam kan kirkut no hakijaka ki bakhaput baka Meghalaya namar ba ukren shai bikiti ki jaka ki bayeka jia ki ha papo upot Assam jongka Karbi Anglong District Council halur kini kaman nakaliang jong Rupang ulawan rabiang ye kajingikran ber uma philimat pasa uwi ni start nakarijan dia ublatep bahasa pangka blok 1 bat blok 2 bir don jingai semingi ka jantia ka don semingi pan menta ki khon anaya ka west Karbi Anglong gede kata ga keteng ka bangi sengautan dan man kun ma kolong blok 1 blok 2 mo ti hadu menta ke ni ke problem la ban sol namar ke jantia ke le bersab de ben yob yang ini ki ka Assam ka shimia ke nong phulut dolai sib borok gawe om tang kata ka klong na ka raliang de loiship na ke siliang bentang de loiship na ke nong jingi de loiship kendiat but ka way ke leadership ka chimlut ka way ke leadership ka way ke loiship te kadai ke jaka jong ka nganong taga ktin nong way kadai ka permanent home jong gi jantia janti hil sakori ka janti hil permanent home tangi jantia ki mikir ki don laga jaka ka ye ka jaka song jong ki samingi tinre lapun sosok penyosok jubor da kata ka commission jong ki ha ka ba don ki member unna jantia tangwe member MLA jong ki janti hills man ki we na mikir ki don arngut but arngut ki officer but arngut ki asumis ti neu nong mi khamat jong jancha marwe umla bani le kita ki riu nyengut mo ar ki mikir ar ki asamis ar ki officer ngolong riu mo marwe umla ile tambau ai ga disenut persa ya ka jingsim ya gini jaka ha ki jingsangi kmilinti ba ka Assam kan dei pen phaino ya ka jaka ba kala sim na jante hos katkum ka map kat kendai spa san pawai daga tenawang yang ke pre 1951 map ke map jong ke jantia ke pre 1951 ke diban wan biang ke basa ke mat bat saladi haga ni ke west Karbi Anglong district jongka ni community ya kata ke diban pun paino yang nong perlu dollarship but yasa ke way ka leadership kemangan saya kertang ipiaden. Jadi kamu kumne kan ke jingi keren ada jabang yong ya ke Giant Hills. Ada jabang ibu ya ke tu ke kentin begini ke sokar ni ke sokar ke keren ke baka ong kibante. Kamu kanomi Giant Hills. Ke jingi jong ki. Ngam sang tu kamu tu juga tagi bintik kamta mengenaga ke jingi dai bar ke jantia ma. Kalau sim katu arti way ke dollarship bar ke way ke leadership. Tiki bentikan wanang kau akan kudur. Nomor gitu gibreu. Leadership bat ka gibreu basang $90 bat ketu leadership. Kiku awan nesa jantia. Janti hills.